Abeebembezi muri district nibashaba gavumenti okubaha ebyoma by'okukora enguuto eziri mu mbeera mbi muri Kikuube. Ebigambirwe obwo abeebembezi aba babiri bari omu kushuijuma embalirira ya district ya Kikuube ahabwa omwaka ogurikwija gw'ebyesente gw'2024-2025. Enguudo zibi obukubanga ningaba percentage at least 80% of nguudo mu Kikuube ziri mbi muno. Bwera tuli mu season y'enjura tokusana okulwa muno lubase bigere business zikuli bata oli takusana ogenda kusubula ebintu byaye reason being enguudo ziri mu state mbi muno. So no tukusabira batuongere ebyoma byaitu such that tubatire hamu. Peter Banura chairman wa district ya Kikuube nagira ngo bahandikire ekitongole ky'ebyemirimo n'engyendo mu ihanga okubahereza emmotoka okubahwera okukora hanguuto eziri mu mbeera mbi. So ka district tukora kyona kikusoboka kuranti sekta y'enguudo egyo ya tekibwa amani mlingo sente zino zaizire kandi turatulimi ibitu byo kupangisa ebyoma mpaka tukubaje kulinda menjure ne kehemu. People of Buhimba work on their road. Let the people of Kizarafumbi work on their what? When I get that, I'll take action. So the program is already there. So bring those people, the monies are there, we are going to pay them. District egi obwa hati sente nyingi nezimarira omu kupangisa emotoka kandi biine amasiko ngu gavumenti yaba yabagurire emotoka ezabo esente zibabiire nibapangisa nizibaasa kugira ekindi ekizakora. Amakuru agagashakwa Ambrose niwagaba Katoto.